Padang duk saya renungan nong dos marohani hula-hula adong disi tangyang pangodianon san hula-hula ma dos marohani am hula-hula anon masih pasadama do hamuna san hula-hula dia ada orang dung harap salbu FD nomor 2 harus nomor 5. Jadi ada orang serta mulai martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhan tamar hite edde nomor 26 sada 2. Bata bandongan mi tadi homma de bata bandongan mi anak dohot di Purbalia. Amin. Ako Tuhan heheo toho hangoluan ninna Tuhan Yesus. Na mangolo na porsia diaw nang pemate ibana. Jala ganut na mangolo jala na porsia. Na sotu pa bemate ibana sa leleng na. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Napatungoton ariyo di hasuton nami. Gabi ari nauli jala ari nadenggan. Laho patupang ulaon padimuti-muton holi ni akka ng tumolo marudong ngolu siya toka-toka na niyon. Paima ari marupuri. Ihaheheon niya ka namate. Saan
mahumamuka ulaw nami. Sodakon mabohim tu ulaw namyong. Jala dongani mahami asa hupuji hami kuarmu. Marhite ulaw non. Ragam do nadengan di leon hotu salhuk pinoparapya. Ay marhite na sida di tubuhon torok maribu rakapinok partuhasianganon. Nagabi haholongammu. Pinuji maho ali Yesus Kristus. Na mga rajay rapdoho top di porbadia. Di bagasan hamuleon ni amay. Amen. Terpuji Tuhan ta bagi dede nomor 10. Bakal pemirara tadema ayat sada dohot opat. Sai marasmi rohani kau alidungan Kristus ini sai tapuji matuhata napasayon dosai ditogihon Yesusin kita tuhuriai nang bijakon bebatata kita on baik anak kona Numarong amang kuling rohani pardengui sadonuan nauli tunaolongudi Tuhan Yesus Rajai naprosiak surgoi sai tapuji maibana jalata oloi atana. Martang yang mahna. Mau lihat puji-pujian di pasah rohanami na bungo sa depanmu Tuhan di bagasan manubuto. Marpunguhan Tuhan na martulong di roha. Ipinokon keluarga besar pada rakdohot hula-hula nasiga. Lima Tuhan na adong ilaw sakap ni rohan nasiga na ipapunguhon saring-saring nila tuwa-tuwa nasiga Tuhan. O matutong na mga ramoti na maniroy di tunguan manang di ulaw-ulon. Tuhan hatam at doraso hulahok kami sa luhuk na tari para hatam. Kaurat sa magpanguy di hami asa torjimtot di porbadiay na madunani hami. Marhiti Jesus Kristus Tuhan namin maulati maliho. Amen. Nanihawlongan di bagasan kuar ni Tuhan ta Jesus Kristus turkuk son habor hatat tadi nalaho mangulahon ulaw tadi bagasan manuboton nenek dosian 5 Musa 20 sia ayat 10 Nabba 30 ayat 2 sa 5 sonom manidok disi takasbatan ini say unang maadong di tunga-tunga muna ng sa halak dawa manang parupuan manang halak na sa opu manang sa marga marbalik rohana sa darion siyan debata asalaho manguloy akka debata ni akka bangsoon asa unang adong di tunga-tunga muna urak na martuburhon na bait doon jadi magpangulahi marohani Jehovah di batam mida habuanganmu jala asir rohana midaho iba na sa diri tahe papungon ho siyan sanut bangso parserahanmu pinahin ni Jehovah di batam tung surape abolong ho tu ujung ni langit sahan iko papungon ni Jehovah di batam ho siyani jala alapon na ho siyani. Jadi mulak maho buanon ni Jehovah di batam tutano na ukinian ni akka opum dian asatianon mudoi muse bahenon na huhut uhum na denggat tuho jala tupahan na ho tumorop dian akka opum na jolo ido saha damang dainang haang ibinaribot dongan sa porsyaon bagasan kuar ni Tuhan ta Jesus takas tari parhatan di debata tutunga-tungat tadi bagasan ng basol mas say laptop so nanay kulahonot ta
ibagasan na tuluari na yawanan mo. Asa didok hatali di bata parpangulay na parjolo asa unang adong ditong-atong amunan nanggo sa halakbawa manang korpuan manang sada-sada keluarga nalilo siyan ti bata. Nungay sa hatita tu ulaw ta na marumakon habatahon na pinukan yung puta na somaralo tu ajaran ni ha Kristenota secara umum. Na somaralo pinuliyata secara khusus ha KBP. Ima na nagpapungot ta o puta na marsera akka orang tuata nung jumolomot dingi gabi ta papungo na siga nung marseraki bisa da tinganan na hokbar na dipareyahin asunto. Nungayin hatami di bata didok jadi magpangulahi maruhani Jehova di batam mida habuangan manang di dulu sahali peho tong do papungon ni di bata nila. Lasoni do nang hita na mangulungay. Do ubahin na pula sa peluza hita tagdumubig keluarga pa ng termasuk di baga sa sanador. Mulai siyang arnalewa, loja, kaluar maderi, dan lain sebagainya. Kaulan lau magulahon papungo saring-saring ni pula. Do sebenarnya na tergorti di tunga-tunga ni keluarga besar pada. Ima sonto na palimahon ni. Ikon pasangapon mo na torasmo asa martua ho. Jala, liling mangulo di talon ni Nabi Jehova di Batam dito. Ordo sada, ordolan na di tunga-tunga ta. Alay, di na mangulahon ulaw tay hita, di na mangulahon habatahot tay hita, ikon hita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Alanya ha? Aidang tarulah hita nanggo pala sautiti anggo so debata dongat. Anggo so debata na manuturi keluarga besaron ra dang tola udah holong mulai. Alay ala holong ni debata. Namian di tonga-tongat ta. Namian di tonga-tongamu. Diajari hamu dahon bangun-bangun ini. Pagdapot tum ng rajan duda-duda. Angka nanaing silat ka niro hamu. Isor dilo tung surap ya bolong hotu kusung ni langit sahali. Ikut bangun jauh dari mata mo siyan. Jala alapan na ho siyan. Yungay kata di depan tadi permon kalau masera kalian dengan dua-dua tempat muna berkite siyan terus niro. Atau ikut tu debatado pasahatong tahadilota asa ibana na papungok kita tujuan nariyon markiti basan. Alani damang din ang hangit pinaribot dengan manihawalungan di pagasan tuwan ni Jesus. Kulain, kudaw, mangundahon, agkaulaw, ni habatahon ni, dang tulog-tulan ni Kaporsiyaw. Alay pos doroha, tunga-tunga ni Kumato, ikut jumulo do, ipasah tuhuliyay, asa mangundahon. Do sebenarnya na nihigil ni asuhito ni bahasa pola sumuli. Asa debata nama ni Roy, nama dongani. Iba, molo debata di tolokku, molo debata mapuanau di perdalanakku. Bina kurang jauh. Ikut ido, soal si Piongkot. Di jalanku aku diiring Yesus. Apakah yang kurang bagiku kalau dia di depanku? Maka Yesus akan mengiring langkahku kemanapun aku akan menuju. Ikut odo dan lihat di tongan-tongan. Tungain, tungata jalo bei dari dama tutu mengkat Tuhan mau menjalo ni tongan-tongan keluarga nang hula-hula be alanido asa ado timbul ni rohai. Alani kasih setia ni Tuhani gabi buhi hita mangulahon ulaw na hukbar tuhabatahon. Alanima damang dainang adong hata na madok. Jadi jangan lagi kita takut. Kalau kita hidup di dalam genggaman Tuhan. Atau kiranya anugerah dan belas kasihan Allah
senantiasa mengiringi langkah kita dan hidup kita dan menopang kita untuk hidup berkenan kepadanya. Atau Tuhan tama nama dongani hita, namani roy hita, marite tordina mangunahon ulauta, saha rodi akka arena mangihud. Amin martang yang maita. Mau dati totong upasahat kami Tuhan, tari parhatam Tuhami na marsihahulona. Asat tong pulang didu hami di jalan mi, gabi pasahat diri hami Tuhan. Kodo pagdugo na suatu dosa Tuhan. Na mangalihon dugo ni hami na unahon ulaon na umpang tulong manunuhan. Asi maruham hataning nga marunga magparbuhay di hami sa loob ng desa. Jalo matang yang nami marhitya na si Kristus Tuhan nami, matang yang kami Tuhan. Amin. Kata atau DP nomor 22 ayat 27 hadisian nong ang yang pangodian masyan sahala pula-pula. Tadehma san ayat onom. Di susudani bohanu otuaku paimu tawisi dirasa denelamu Ale di bata bapa nami sini surga mendo liasate kami kibas ombasen ale Tuhan meredepen kono umara ikbasiko kami lakom rulan kibas deren imo ulan nami ale Tuhan sinulukan huri ami malako mengokal tulang saring-saring ni beri nami imo kusukutun marga padang ale Tuhan di bagasi deren umarani ale Tuhan perjolo pidokon kami meradapun kono sesakan lebih dosa kami sama kami sesakan mo dosa anak beruna memikul kulana sesakan mo dosa anak beruna men mendahi anak beruna bagi mata lord dosa nami kula nami mendahi anak beruna asam panting kami laku mukolan nilai Tuhan ale Tuhan di bata bapa nami kami udah mergegoh oleh Tuhan laki kami tapi berposnyur kami dahi kono Tuhan dengan iko kami asa dengani kami asa merkitain pendenganimu sab hadenya namanya Tuhan ale Tuhan dewa tapa nami di surga di bagasan sidaren kebasi mau sukun begah nami oleh Tuhan ini sukun harga padang asa secara kata mendahi dengan sebeltana mendahi anak beruna bagaimana bulan-bulana karina bagaimana dengan kuta le Tuhan bagi masuk mihudia le Tuhan kebasi asa bersedia ukur kami karina asa berpikir kesadaran nyukur le Tuhan saat mau bagaimana namna Tuhan ibas bulan sidare ale Tuhan di bata bapa nang surga ibas kunjungan ini menang biasa tebamu asa kebasi kami masih hatimu dan dengan kami teguh-teguh tugas mengkebasikan Tuhan. Masih alim Tuhan, kami mau sudah namen merpitekan anakmu Yesus Kristus dan sepeluah kami. Amin.
takas do huriata makaramotion makngaramoton yaka ulaon na adong di tunga-tunga ni buta nang di paradato nungain tarsiwat na mangok kalhuri dalang tudahonota jahon nami do uhut parmahanion do pamisangon ni HKBP jala takas doi pasahaton nami di tunga-tunga di bagasan Bordarion 5 di konfesi HKBP di obat nomor 5 na parjolo haoloan do mangok kalhuri mono alani tuturan dan tiga tuturan dan nyanyiak di dalam perhutaan pulau pembangunan air nakoda tanah nama susu napa sadahu simin napa sadahu saring-saring tusimin naik baru napa sadahu kuburan alamate di luar nadau napa duahon molotong adong akan nanaing pasadahon saring-saring ikon radot maparhaladuli huria maniroi asa unang masa di si ruhut hasi penelipun sowon na manuktori holi-holi manulangi na mangadungi pamasuk holi-holi tu ulos tu pinggan do apang manganapurani songoninang pamasuk batang ni pisang tu pangukalan ni holi-holi ini domu turuhut ni hasi pelebeguan nabadoluhon naing maparbinoto parhalado ni huria molo masa na mangukal holi lasongoni manit panholi ipay mari pamasuk tu ingananna molo dao inganani gabi tu gareja mai disipan molo ulaw sadari jalo masiat inganan na leleng tu inganan na baru dan sipatu pauk be maragedda disi dan jadi ditoktor hot saring-saring jala ulang madi iringi godang manang musik lahu pamasukot tu inganan na baru siap panolopion ni parhalado doho uluan saring-saring manang holi-holion anno papungu hamuma di bagasas sada inganan manang dijabu manang udung-udung naung di gareza mai pai masuk Jepang dope tiki pada kokon adong so di aturana di zona mangina asa takas kamoto kong sepakat kong yang diuriata do keluarga desa Bangka Padang asa dipatuhi di soso utung-utungna asa di soso kaya kaya takut masih jadi soalnya kau khusus baik kesepakatan ini mana situasi kita menutup gereja disimpan isi nama jaga kemudian no itu saya sepakat tidak ditabain untuk di zona mangto tamina alani manukum mahami nungai tuhamu natorok dan lumobi di hasuhuton na manukum mahami di hamu hasuhuton nami nunga takas diak tu si hamu hasuhuton tona dohot si paimot ni huria hutbar tuhata ni ruhut permahanion do panisang na KBP daun ni jahahut tuhamu olo na olo hamu mangutukosa alis si hamu ma na olo dohan oleh atema ala nima daman kainan ala situasi di tempat andong kataran begitu sampai laksanakan kami di Pamukalon di inganan ni perbedaan ala di marit di Mahita yang di nomor Rastul Plan ayat sada tadi homa Mahita mangido di tangiang ali amanan dari bantuan kita saya benar-benar yang mawan saya Roma Karajon saya sama Tuhan sedari
Kulong ni rohani di bata ama. Dot pasauran ni tot di perbadia malamadungan ni hita. Wala nyon rodi sa liling nililing na. Amen. Oras makita sa na. Buwa-buwa. Boleh kapi. Kok pertama bro? Ini juga makan. Dia pulang aja. Pani. Sosok kita protokol buku. Opo, paano? Sok kamu inang. Guru bahasa ribu. Oke. Harapen. Lasuang songoni nang kita namar gisi pitu ama sabarom meta dia muna boru nami mulai sian boru naposo satu boru nama tua di siap birang nami amu kamang boru lasuang songoni nang hula-hula nami salu na dia depan nami mahamu dohot parhalado ni huria dohot razai marga capa di dia depan nai mamu raja nami lasuang songoni nang pamareta setempat dia depan nai mamu amang raja nami jadi asa kok sudah asa pemulai Aduh. Bilang Pak. 224. Puk nanan. Lah kudok maju-maju. Jadi senterang made kita mengongkel terlebih mau bante puhun nami padang mergana emparan pungkili. Kami sen berutakal pegu. Wakap kami siap. Bakune penurung de mintahikin kami siap. Cuma terlebih mau bana kene puang manik ke segala. Liasate perjolo kudukkan kami dakep pun. Puang nami. Kumerna ibak katika kita laku kiongkal sarim-sarim ni poli ini kula-kula namin. Jadi artinya tung bakune penan perdalan pradatani selama itu ngendi ulang lo mempungkurangi ibagasan ukur genep mersada-sada. Jadi karena nai mau senderang karena ndai ngoi pungkah pungluk kuria cuma katengku paling pengongkalan pertama ikuria nai habisinan baru sa sukut ni talun habis sukut ni talun artinya tong kekin lako kikade cuma mendai kita sebagai anak bro asa lot kesiapan oda boy oda dorop linen dang boy holanon bagi nan iongkel kula-kula anta kita takal pegu oda kena balgahna sadok kena sisulangkan mendahikan kula-kula anta margamani segala baik isen baik nani tempat segala kita harus oda karena belgahna yatu sido dangalani belgana iban dapat tonalani met gal jadi aku baging dake pun kebetuh meradak tebak kebetuh meradak pak memang tong mangodak sungguh-sungguh dia ka en pang namin tapi bagi pe artinya setelah homo kurta jadi senderang madeng katengku itapatupa apalagi ke pertua nami barang pe sukut ni talun katengku karena acara pengongkalan namen katengku lebih berdalan mo akka peradatan ini perjolo ipadalan melubengkan melalot na purantiar mo gerarna mendahikan pengula kuria karena kala perjolo kiongkal baru misukut ni talun baru biasa roh kaminan menghadapi kula-kula ta manik engkat sagala memungkah acara bas kebaktian sebenarnya kini sen kingo kebaktian nih dialog ke ya tu silo na makan ikut talian masih turun saya bagai kataku aku mertunggu raja bari bakune bakinin aku judu aku jehe
Aku suku ni talun, kita suku ni talun, aku nolak. Berutak kal pegu. Tapi karena lo ngoke ni aka pertuaanku. Isen, sadok melape ke menjalo, ba ulang gabe langsung tanganku, sadok pesoh melape pesangap ke karina aka kakak Anggiuli. Bagi mo langsung. Iya. Kami tong marga capa. Langkah mabu saya itu ngapurat tiar tu kita namar hamaranggi pinoparnya puta. Isi sih. Dalo Ros Pendra. Pendra. Iya. Ulang tahu aku pernah. Mendengar sebil tak dah. Kena ngo. Jadi mau siap kita namar hamaranggi sisa ada jalo dora. Oke. Baru pasatai mabu saya pasatai majolo napurat tiar tu na tua-tua. Iya. Alana molok ngai mana kapung mana na dua aman sudah terkendali kan soalnya. Yang ada lebih masalah. Biasa nado. Baru Napurat tiar tu boru nami. Boru padang saat tu boru ni si pitu ama masih bete. Belgah, mulai menjalo kena hijalo ko. Nah, pulang mau 4 lutuk ni na susar gadu-gadu. Lah, ruhuti kena pedalan. Oke, duti kemo. Pasti kopor ale molo adora sosa tu pemerintah setempat molo arong dope asa marsitiruak kita dia kulono. Oke, kok kateku. Luar biasa mikulang. Mula tema nama partikianon tu hula-hula ala ulido ada pak-pak ulido nang ada toba hobbar disi asa hobbar hita dia kapara datot tay dohoton pasatai ma partikianon tu boru nami nama tua lau pasahatos sesuai tu para datota tu hula-hula ta marga manik do akar bukana pasak matik Kodokkan kami minta maaf selaku anak dutakal pugunteri. Jadi kepada saat entahku murang kami laku mendapatkan raja kula-kula nami marga manik. Bakune bakin. Karena sembarang belgah deng kami endake. Pertua nami, puang nami. Taku nonan kurang pemahan nami mendahikan kula-kula manik. Pulang roga ukur deh karena na marga padang. Santo ide ngona geboy terpepada kami. Selalu mau ukur deh, selalu mau tangiang deh. Asa kade sini percinta ukur nami dapat menjelutkan neren. Kita atas nama capah. Tu takal pegu, mimani perjolo. Roh kapacalomo. Merkiteken ulanta sedarian lah komongkal sarim-saring ni poli ni puang nami imo marga padang tanah siokal mo ungki. Bagian dari roh kami pesohkan oleh pertempi mendahikin kini bagi mangket na purun cayur. Mula bagi pena boy terpepada kami berang-berang seramber oleh semantem bagi mangket na purun cayur. Asam pedas perukuran ini. Asam menjulun kenalin. Kadi bahan nami kadi menjadi. Asai bagasan katiken kupesok kami mau napurun Peter. Penter sodip de asantor. Pung nami ini dapat jana. Kengo mertempi. Asa mertempi. Rezeki mertempi anak mertempi bro. Menjulun kenalin pasu-pasun dene iman calon nami. Tung bagi tipe. Puang nami manik mergana. Naboy terpepada kami bagi pendok setua-tua mau kodokkan kami. Kertak ini nambelgah palu-palu. Bagi disendah si boy terpepada kami. Oleh semantem menang selamber. Bertiteken napurun cair nami. Asa
gedang may pasu-pasu na. So, sakinang. Iya salam. Karina. Ya, putusan kita. Nanti sekali naik kita. Ya. Bisa. Pertempi naman sekalian dokter. Iya. Las inola mau pertempi na sekalian sa. Mau pertempi Karina na. Talo si dokonen dene pun. Giat mo dengani Tuhan kita laku mengokal bire namin. Asang giat dengani kita dapat nahania dan sesadar kita pesan namin mendai kula-kulan dene. Mendai kene. Si sadakata kene merengan sebelte. Si sadakata mendai kene merekula-kula. Imo sepesakat nami asa dapat nani. Tapi ya rotem banta. Jalokon kami men. Hari mo katantam jalo ti. Sada bang. Talo ne go. Talo belagan diam. Buat le. Beli mo ako kesungguli. Udah mas kala. Aku pengen sama. Raku idah lo ijak pun. Ya. Barikin belakan pedemen bagian dari odane. Balakan sepakimbangan. Jadi lihat sate mau sidokkan mendahi Tuhan, lihat sate mendahi kita Karina si tapak puluh ibagasan tikinen. Karena ibagasan cegernya ren, lain tao kalmo nambru namen, mambru namen i bekas nanai, nang angkat mi bekas na i tugu. Jadi begini modah kene en kumbah kami belagan. Pedemen si melandal, asa melandal perejekin, pentel mau Karina. Diulan ni tangan ta isen nai so mi poden, sakat mau mendahi kene. Mau tuh pun go mau sobat nami belagan beter belagan tiar. Asa tuhuna, asa betar mau Karina, ibas masuk patun dene lama makan jalon nami, janah, cigur ngodiam ibas penarihin dene mendahikin kami, asa sodip dene sodip mende mendahikin kami, asa bagi sinok tua mau kudokan kami mendahikin kene, kabang runggi sasangkap megala pagi, menjalonai kami bisa pemalas nami odalok kade, tak kuno odalok kebalas kami, ibarat Tuhan mau rezeki bende merbagi-bagi, mau tenjang dah. Lihat sate bana Tuhan mendahikin kene puang nami sagala margana. Idi kepada saat en tidak kami merlolo ate kene ibagasan undangan ni akka puhun nami padang margana roh kela kumungkal nemburu nami pung nami da bro. Bas katiken roh mo kami beru takal beru akur pugu sen mo kami sundah pesokan oleh pertempi tak kuno menipisna. Oda terbaik kami kapal. Asang dia pedas perukuran tene kapal mau pasu-pasuna mijelon tenerin janah kedari posok kami nola mau na perun nami tung bakuni pe pemahan nami endake pun asam mo lolo ke sampang kurde laku kyokal janah penter sorry ndor ndapet popung nami imo popung ni kula-kula nami marga padang karena imo asa bagian dari pe kupasok kami bagi pondok tua mau kudokan kami pertak kurtik na bela balu na bagi di senda si boy terpopada kami naikin kene puang nami sagala marga na pedang mau bente pasu na iya dalokin ke pun ino lamo bandene nan laku bertempi salam ulang pilih aku dah laku sadi ikemo ya. Jadi asal martele-tele tu Bro. Sambung kami mo. Jadi salam le inang nami mo nang nami situan ne. oh ya sate lang bro. Weh. Jadi bagi kay Ma'am Bro, kami pas kay mata na rin. Sakit kay mo rin kene ta Ma'am Bro nami, so mi Bro na da so na sebete na kay na mangi di pero mengerantu si so ding misen. Aku jadi umrana. Nah, jadi asal Tuhan mo datong memberkati. Kini jua ya lako berkat ni kini jua kasakat so bisen. Jadi mereka kene Karina anak Bro nami. Kami mo da ke puang de mata sagala imu turang nang Bro nami. Cuajar na kini muntai menurut kata ni isa dinay orang tua iba ni bekas nambru namin deki ngo kami nung deki rana tapi bagi dok kente ya asa boleh sekali jalan nanti sada mau kata tahu bagi kata dengan terbaik gurang laut di ruang sampai saut ini sepuluh dokon kami di bagian dari dah ke mau ko pasak kami belagan aturunkin en belagan lako ciri nipingen tapi en deke lako bekas ni nambru namin mo nan bekas saring-saring tinggo ni kekenan ibabona en manang pe ibabona en monan ket putih asa betar monan penaring dene karena beru deket
bro nakarina. So mi dengan sebelah nakarina. So mi pinamparna. Imo kata ni belagan namin nakemo. Lihat sate mo dake pertua nami raja kula nami puang ni puang nami marga segala. Ngoso mendagin kami belagan betar belagan tiar. Saya betar mau tuhu dapat saring taring ni popong nami jalan belagan tiar kecoke saya tiar mau nipi miculun kenarian tiar mau dapat popong nami saya yang dia mau miculun kenarian ke NP aka puang nami segala marga nama kini sehat na gedang murunde asalo laku mengacara cari kami asa bagi bentuk segala tua mau kudokan kami kabarung bisa sanggap megala bage menjalonai kami bisa pemalas nami dalut kade tapuno dalut kade pemalas nami be Tuhan mau rezeki gedang umur mendaki berbage baju abanta kep kebersihan kita nari mau isi dugi kari nami kula tahapai pelakong kalan katanya kula 10 telung naruh bagendari mo? Siroh bagendari. Yari sedarian. Jadi bagi situ na mambro nami. Kompetisi kami sian marga parang madokot tuhamu na salu na hula-hula nami. Molo hula-hula nami sidebak. Satu aka hula-hula nasing dopen not satu toro dope. Molo ditikki na mangok kalipe kupasa kami debatiar nami akkaraja nami las marohani raje. Buti kami sian marga parang buti ma. Berarti nggak boleh dorong bagendarian. Bicara ada. Adi marka. Oke, lanjut. Jadi mulai tema. Todi Purbadia. Amin. Masa taman na Tuhan mu hasung tunai. Lapor tandai. Laporan. Nai jalumi. Laporan nai tetapi mau mendaikin ke puang nami marga Padang. Gagasan ketikain aku sebagai suku Nitalun ulang tengen ke sebagai BRD sebagai suku Nitalun go. Karena mau 4P tudutuk podang susu gadu-gadu artinya mau bapak tuturan melah suku Nitalun tetap suku Nitalun. Jadi aku meranai mendahikan beras pati tanoh sentabilekan atau pertuan nami tak kuno. Meralu barang pe kurang seloh satu bagi dingu kami cukup Nitalun kena kuanti kami leken beras pati tanoh. Lihat sate. Ya, kau beras pati tanoh tunggung nikuta jan dinamora. Pengingan ladang pertakalai. Ku tepat ko ulang ko mendeger ulang ko tersengget. Tak kuno ko tersengget ko kedeng ko surah terdilu-dilu. Bagai dari enak purun penterku. Isen, imo. Bro, naing yongkel imo bro rubi pungki. Asa permisi kami penemparmu. Tak kuno kurang sada kurang dua. Dibahas peradatan nih, bro. Mendaiki kami. Sadok, mula kami mengelek. Asa lolo sampang kurte. Bagian dari pe, asa dor pesidake. Apa yang sarim-sarim na, asa apa yang suka, asa keke mo iya, asa berbagi perkekeni penemparna, ibagasan, rezekin, ibagasan penemparan. Bagi mo elek nami berdengan napurun painter, lihat sate, bujur mendakin ke, lihat sate mo. Atas nama suku Nitalun, Icapah Belang. Kami mengongkal saring-saring ni pukli Padang. Sayang giat mo, kuongkal kami, gabe menangkih mo iya, jana menangkih mo perulihin, mendahikan penemparna, karena nak ketuna lihat sate, nggak jual bantah. Sambung ini. Kade. Jadi melamal ke sagalanan i bekas nih, sagala ngombake. Lo mau demo satu, kena yongkal kerina. Ini pe pakai toko pe, aku kena pakai cakul orang, cakul nola bagi. Bintir kena. Kalkulan dinami kami. Asa naik keke mau perjikin dia nak nami karina. Mengerari kita bro. Oke, langsung. Iya.
Iya. Baik kurang sekali mau kalian. Iya. Kalau udah pernah berkah pun. Sate. Tapi mulang go berunan ke marga Padang terbaik kenola bagi mi berunte bagi. Jadi lodeng. Mantap. Iya. Udah sampai sudah. Kalau masih kok siap hula-hula. Oh, udah Pas siap tayo nih, mabuse tuna tua-tua. Go. Tuna tua-tua. Ini be gurung naik. Tua-tua. Nah tua-tua. Sekaligus mau kepala desa katanya kuy. Saya nama bahan nama. Anak tua-tua do kepala desa. Isong lima. Oh, loh. Kita napungon kami sa pemerintah sa nagtutua sa dama. Jadi ipas main masyarakat di desa Bangunon, tokonya kapinopan na dilihat. Merek kamu mang kamuran kita. Merek kamu mana? Kali pasok tujuh oleh Nero. Sahali. Tapat to sahali. Pero siap sahali. Iya. Ano jo? Oh, Bapak sih. Bapak lirik. Iya. Iya. Buat tua-tua. Oh ini udah. Jadi kalau nga sada hatata sian na tua-tua do pemerintah sada ma atau mau nga sada hatta patata yung mabuse partikianon tu Tua-tua. nama kabaran. Nah, Maju bener. Dorong berbagi Kay mo sarang-sarimu. Asa berubah mo ka rezeki ni ka pinempar mo karina. Mulai penangkeng ni matan nya ren. Saya menangkeng mo ka rezeki ni pinempar ben karina. Dua. bagi dua. Ini manik sini. Segala. Segala. Putih. Kare. Ya. Maju, palulu Maroha patata yung matubura te. Ya. Dua banta. Jadi karena gosok bantah, bro, katanya sekalian dulu be, guru pada kan perjolo ba, maju si bos, sebenernya penokor aku, ang salah, Bagaimana biro? Iya. Langsung mau sampai buka. Kalau dari minuta be elemen kula-kula te pe mana. Iya. Masih tu sono, tidak berbaik. Jadi bakune kira-kira mi bekas ni kula-kula opung Kalimpung tapi beren kan Oke. Ngomong 30. Memerat. Sa buhi ta belang kabuset. Taring di besi. Merat. Di mau sumpang. Tayo pila. Betul si. Sada star. Ke te pili nga. Alegro naik. Kita tengah naik. Sa papan natin. Garis papan natin. Apa sih papan? So. Oh. Pamrego. Oke. Ya, kau coba dulu. Coba menarik ke sana. Yang buat itu menikah. Taksi dua no. Alana unum sadarion. Tengah, boy di. Kalau udah apa nero syuting. Oke. Berangkat matu sate, Pak. Tenaga do pet ini langsung buka. Alana nak pola besok besok makan itu dalam perhatian. Langsung nama. Ya. Saya shooting. Kalau syuting kan mulai. Tadi datra, go ndoro iba karisin. Karena saya fokus. Tanggul mas boy. Kita. Pariya kita. Tole mo. Ulan belga.
Ada belai. Boleh Pak, ini seulan dulu. Iya, akadatra raja na fokus. Bapak En. Sanggul. Napuna tugasan on. Ada nga lilingon di rado tiho. Kami ganggu honi bena. Sorohana matanya ko di bot. Asin di sedaro hana. Tikin nang do. Maribur ka paparan nami. Pasok-pasok mo ditanyam cucu hati. Soalnya si Ronald memana perjalanan. Itu waktu soalnya di itu nah. Terlebih mah disahalani namburu nami. Hindi matutu manupa si Ronald itu. Sa di bekas sedarion ba sama tujuan do angan-angan muna. Iya matutu. Anak kaning hula-hula na makan. Cakul pertama, isa anak kaning hula-hula manik. Tercakul mah. Kita bila mangobak. Langsung may mangobak nama hula-hula ya deh. Iya. Di Parwao. Asal marok. Kare. Napuran. Kamu na berdebat. Di kesada. Jolo tuturi kami do naburu nami. Asa dingkan pardalan ni kuli-kuli saring-saring ni naburu namin. Walaupun Batu na tipo asa sadar kami ginagin ba dia kapinaparan. Jadi sono naburu kami rotonari. Oh, orang ini. lihat sate. Jadi bagaimana bro? Sab kami marga Padang, Bapak Barat. Turang mo Pak Barat. Hindi ito kaya makata tuba. Makata pa kung pada buat. Jadi bro kami bro pinapar ni turap. Nemo kuno tangis kami sama sakit na pangate ngayon. Jadi kena kene. Kami bari empungi di pertulanan imejan. Imam pungta marga sagala. Mana pe bapakmu mamagakan bari mendai ko bekas munui na isen saya sadang kuna kapin param tapi ko penambru somde kami berita di bagakan kampung namin kay kami saring-saring mo namun penanda ko oleh utuh ne karina panggap kami utuh mo nambru jadi imo kata namin dai ko nambru asa pawasi mo kami aka kula-kulamu bagi ma aka pinaparmu asa marsi amin-aminin niya bagi lampak ni galu mas tukol-tukolan bagi suka Irwin jadi Aceh na si pirtulan kan memang pilihan asa masem ate Tuhan asa dapat karina pinaparmen perolehin imo kata nami kula-kula merasa galanay tak mo bawong namro jadi sidah mo samsari mo ntar dapat bagi ma pinaparmen asa bagi pakai kematian mo pakai rezeki bana so mi kalinana si sekolah makin pandena singgo pegawai makin datu pangkat na si tua-tua panjang umur mo bana bagi masuk mi bro na karina imo kata nami jadi kami na bro mencoba mo kami aka kula-kulamu siro senai vokal kami mo bekat mo abang mo kain pak senai pak Mo, kami roh na bro no. Kami roh na bro. Kami na tidak berpindah. Anda Udah tidak ada. Coba kita putih. Sini bang. Cobain. Sama, sudi mah bang. Persis mah bang sudi. Ini yang bukan tabai. Ini yang wakah nih. Bunga-bunga nih. Kok? Oke. Motor tapi dito sa kulis. Nah, kos ram na. Oke. Masukin na. Bah. Ope. Kacing baju nada. Kacing baju nana, kacing baju nana dapat. Dapat kacing baju nana, panci. Besar kacing baju ni. Ma. Berbergot king ko penambren.
Dia borgot nih. Dah dok ber kami borgot nih depe. Dia borgot nih. Dia borgot nih. Ima. Ada borgot. Ada khusus ada. Bat. Minum macam jaraknya kopi. Mana? Jadi kurang kopi. Kurang ci. Bertemu. Hola. Pak, Nyon. Sini pilih. Ayo, mak. Gendeng. Mak, udah hati. Oh, makan tu baju Nina Purutih. Oh, mak mana? Oh, dah, boy. Udah pakingnya baju Nina Purun, Pak. Dia. Ay, sino habis itu mas na. Ay, sino habis. Aku amu sian tulang mo nay. Itu kan dibilang. Langsung Lama. Putih mana dia bisa? Bapak nami. Pasti panggurung na masahat eh. Oke. Dan kangguru sidarong rumput. Ida seturahay man. Alang ada apa tinapurna kan itu nuai. Si marohani itu temurah ada apa non. Aduh kaya din damas dum si. Ih, ribo ni non. Pasti ibu na ni hawa di ba. Ibu wala oke hanya kabireto. Da ngadong saya dah hiad dang ba. Da pasti ibu ni hawa ni sifat. Taruh kiran. Ojo ya Sony. Ini ulang mana? Iya, sana ba kita kulok kondaing ngo. En mo ninta ingo. Kada perdebatan. Iya. Bebersih mulai kan. Cetuk. Bebersih Pak. Payas Pak. Pangarate bang kena ikan di macam. Ya, saya syuting. Kade ko menando dia mo ki kade. Alin nomor ke Nyon? Siya, apa niya? Tulay pa dyan yan. Anong na siya lagi? Siya udah nak ini. Jangan dong, so. Kita ting, alam. Ukil di. Agur. Agur dia. Ano kada nyiwiring kan lo laki zero. Nali malas na dia. Dapat? Enggak. Dapat enggak? Tuh dapat tulat-tulan nih kampung nami. Apa kita hari kemo aku buat langsung. Pula manik. Sada ukur. Iya. Dai aku ngoku kimulai. Berarti abang nola mo ada lagi. Agak buenan bai. Ya, ada pelan gue, kalau usah seperti Kupulna. Kupul mau bagi. Mau iya dong ya. Dewi, gue beli kutar kon bemsi. Jadi mentah ikene anak beruna marga Padang ti. In monggo saring-saring ni bere nami. Imo empung ta marga Padang. Kami muat ti. Sara mo kata anta ti. Pakai sian bekas ni. Oh, bekas. Terus sekali mau ke pun. Ending. Satu kan. Ang gubane. Mau kerana.
si Agur. Ale bere nami Agur. Nang penai musim saring asa. Keke mo kerina perjekin ni anak baru nami bagi mak kami kula-kula anak. Nai so mikaduan. Mo Ada mau kata. Ya, kepeng no lagi deh. Ya, buat kita mau. Pelin karingo bugulung ke. Pelin karingo ada. Ada lagi ni. Ada Di pisang nama son. Ada isan apa kedohi dah. Ini pasti orai. Ora memang ini tugas na mengorai. Apa mo kene kula-kula nami si bertempi. Asa ko pesok kami. Tulan-tulan saring-saring. Apa yo nanti bertempi dah. Langsung kita bisa apa? Beri ke oleh sendiri pun. Oh ya. Bagaimana bertempi biasa. Tapi tempi jolo dah. Tempi jolo nih. Iya, orang tempi podi. Semun. Iya. 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 Ini kambing bukan. Kamu pun bagian. Aku nih mau bertempi. Iya. Tidak apa diteri nama. Iya. Dan mau. Tadi. Ya, dan mau pun sarim-sarim nih. Boleh ni puang nami tempi mo pasu-pasuna tempi mo perjikna suami tengah sapo nami asa silai simikas na mijil keneren diam merasa menangki perolihin menang perlawan ndahi karina kula-kula nami kadang maju mudok nang betul bakayo mo tu shooting iya ya tempi bagian ibarat genggar nih iya tempi Bagian yang sapo coba muda nang tadi nang ada nang kebuka kak dan ini dapat mang bagian bagi teman sedih nang sanis sekali muda tapi ndai yang Mak. Jual. Oke. Tunggu kamu mesti sang. Tunggu sini. dan Bersini bang. Bang. dohot Mau mesti sang. Apa ya kan? Sama dua. Orang pikiran Ada. asuk ko lagi na di ke Enggak. oh gue tempi oh ya Pina udah ding. di ke bertempi nanda Angka bina men. tempikin ke mo Pekat ada kelwekan. iya ngo Oh, pernah bikin ini. senterang mari oke pak bisa bertempi ke ngo Aku pesan. ke ngo oh aduan ka deh Sen. Iya, kita kimer anak bro. Imo, dake pun. Nami. Saring-saring nempung nami. Imo, inang ni puang nami. Asal imo mertempi si. Simende mo kini ni tengah sabo bertempi sebagai bagaimana bertempi ke bas peneparan asa itu kena anak mereka itu anak tuh bro dapat kenapa di kasus karing anak dok sehat mau ke bertempi hubung nami bagi untuk kami atas nama bro takal begini pula nami bujur mulai sate Bagaimana beru nami harga padang. Mulai senai tu anak tu berumnya. Dana si tua anak. Ante kang keluh si sekolah anak panjang beremo ilmu. Si bareng merokap ya. Dor dapat terokap. Si bareng merunjuk sidang cicahe terus cicahe. betul iya tak mo lalan mo kita sa sering nan mobil kita sekam nanday Kacilot din nantai sana nai lot isi. Kita saluhna. Obarisima di hamuna hula-hula nami sidebang. Di sakkapi roha nami raja nami. Om matikina. Nanaing paheyomuna. Loh paheyota. Ima saring-saring ni naboru muna. Ima okpung boru nami. Obarisia katulang. Asara di may majalo. Molo marang nasong dia penon naprotiar na mutar pasatami langsung marahani raji. Ima sirono nami. Kami kawirimon berkite nong rapak kita pa yon na burumnon. Anggi marita tanyang muna tulang
hanya kat dire muna no parinda buru mutu kat kinengro mulut suni teata nani as alas setulang suni na tulang na Jadi enggak makaulaon. Oh, tulang. Jadi mulai ati madihita, mulai ati nang dituata di pada tikyon na marpung hita naing ima di sinabor ni naburu namin pada tikyon. Dilas niruhan namin rupani di tikyon dupan rupok kamu raja namang buru namin. Tung takas doon naing di pada tikyon di juho hamu hami lau pahehe saring-saring di naburu namin. Ang giat hehe akka parsaudian hehe akka jalmao di hamu nasaluhu na tujulan darion dumobidung di tapahehe saring-saring di naburu namin. Di bagasan ni asa tapahehe may mana saninganan na asa tabuan ni mana tuinganan na dinggan na di baik kamu naing dumobi ima tu inganan na tibdui ima tu batu napir bagasan ni marsat tayo biau asa upasa na purak tu naboruki asa dia to di patarida dirina dumobi ihami diro akka hula-hulana. Jadi songoni mak parjolo sahali satabi madi hamuna lubo ni boros tantanoon. Song-songoni naing pangindisi nila dangon. Disoro hami sa luhu na kahululana songoni akka ima ani na buru na masaluhu na nga disok ka mamarpung. Na parmisi do hami tu hamuna sa luhu na ima pangisi ni tanoon. Songoni nang prospas ni tanoon. Songoni madohonon nami lumobi di hamuna. Ima pangisi ni tanong. Pangisi ni luat. Dumobi prospas ni tanoon. Naboru rodo hami pada tikyo merado pokko naboruku. Naboru naburju. Pahehon nabi mahon naboru. Asa hehe akan naudi hehe akan nadinggal lubobi yakka ino permo saluhuna. Asa dapat akan disakapan nasida saluhuna naboru. Natari dia mon. Dia kana malo. Ro akka among boru namyo saluhuna. Yakka beri namyon madopotok kami. Asa ipahehe na ho naboruku. Tuba tu napiri porsi nasasaki. Asa sasak saluhuna. Lumobi ni nasida ka ginok parmi naboruku. Asa hipas na sida mangulaw na kaulaw na saluhuna atong omana purat tiar nami asa tiar panggabiat perhorasan tujulun nero saluhuna aka ginok parmi naboru. Obat mana? Sana mo. Obat. Saring mo. Tema korati mo atong kata ni hebag namin nakani. Tema korati mo to akab dire namion. Alana sa idului sa yaro karwa manang nadia. Si Dora di sa makorati ma naburuku. Walihami ma naburuku. Person. Horas. 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 Ya, terus tulang. Maju tulang. Dah, baik. Obat jetong. Obat jo. Sehali hongga. 3 kali. Tolu. Aso ang tasi. Tasi bek kamu nak tulang. Harus baju tulang. Ibu kacing ni baju ni. Ya, baik. Tang tulang. Tang tulang. Nampor konin ni. Baik. Ini mo to. Terus juga nang besar. Oke, oras. Beda. Macam tulang. Berkat tiam kan? Dan kampung lu bilang. Romamu na mesti tulang. Nang wala pertama. Gudang don. Asa tu dua diisi tanah orang-orang ni. Dua dia mu kasih. Tulang mah tulang. Lo mana? Tiga ni. Dah, begitu. Oh, Bang. Oh, iya. Horas. Iya, oke. Horas. Tas level gini kamu tuh. Siguro bang nabulol. Siguro ko bang naburok yan. Bailes. Ada nih kan di loja.
Asa dong terus sa kapya. Terus mau dan peru, katari da madiri. Oh, wah, dede. Taruh lo jero ba. Lo magudus sekali ako san. Nasa na mo. Suko na ka buru mo na san. Yo bisa na luwa. Bisa na yo. Langsung metale. Jadi transfer mah? Jadi dihita hasuton marga Padang. Molo dia babe tinggal di sana. Asal gue bisa bentar di lama. Lama. Netori me buat ba Unda. Oh ni pala. Lapra put sawi. Ay na tong kahana kan? So? Wala. Mupula. Ya, sama sama. Iya, kurang loh, orang puluh. Orang pir. Sampai pir. Kata masondok nih bangi. Mengangkat Pak Bay. Nyuma. Saring lopung. Oras. Oke. Lagi? Enggak, dulu ya. Ada di sana. Bukan mau ringan namun Baru nih. Las mabur. Tergulung di mana lihat mah tuh. Mau mangopa. Beda nak itu Pak. Kalau Pak hulu. Beda mangopa. Baru imakan kami. Tadi joktang berdua. Nang cibo pong ini. Itu tiada orang bro katongan. Bisa di Uni siyo pong ner, sige ka, joy kay video. Hey, ajo. Bagakon hero. Sak. Magadong na. Ta. Tempi. Gendong masuk na mang gendong jol mak. Iya. Shooting maringgan. Shooting. Shooting. Baga biar putu nih. Alane kirim. Pataran niyo udah Metro. Perpanon sunna ama. Iya. Oh, jangan lama apa jol mak. Oke. Bereng tu sana saya dapat. Iya. Oke. Baik muai. Benar mana calo. Kau memilih order mah buan. Nah. Atong ni. Napa lah masa? Aku sagala margang kowe. Oe, aku capah. Weh, dos katingku menurut katampung dah kowe terlebih ngenai oi. Samurai weh dah aku kita kuluk kon. Nalai, sama itu tak. Oh, pemasuk mo. Hindi kay aku lakukan. Pas kita. Asal merjai sini ya. Tapi ulang dekat olis na dah. Cang tening ibu. Ini bagas ini. Berubah sari beruang musuh. Kalau ketemu ke mobil ini, nama bobo itu. Pema baba. Pak masuk ke rumah. Oh, non kamu. Kilo ulos na eh. Dah ulos na lang do. Iya, kang daw ulos na. Oke. Mga karakula-kula pong bunamari mo jolo. Jadi bagi mau goimbah kami saring-saring ibere nami. Asa ibikin kami ibekasna. Asa hot mo iya ibekasna. Iya betul. Masuk. Coba oke pemasukkan bagina. Iya. Oke. Jadi kayak ngomong bagi kunci. Ya. Ada kata kita kali nanti. Kayak mau kunci. Ingok kunci dong. Kunci. Kayak kunci kerina. Kunci bang, kicamu lang. Pikiran dong. Baga kunci yang mudah. Terus ada biamu. Kunci nih. Kunci lebih. Enggak. Udah ada dong. Iteruskan mau, iteruskan. Sebut pe ami. Tata. Baru nanti sa penola mo so kami mulai kene kula-kula. Kan sa simpan sa dena. Sulang bawa. Ini motor mo langsung motor. Ya. Oh, lo bodo ke mobilmu. Langsung motor. Kalau karo amit ke mobilmu buan. Anak ke mam sih.
Belgaro anak ke mobil lama buat mobil lah. Galak kita sih. Masuk. Masuk ke keras. Telah kami tetong. Terus kering sudah. Saya lihat acara namu. Coba tak. Ayo, apa orang? Kita tehnya dulu. Berapa menurut sama? Hidup. Turun. Ima, ya kan Ima. Nami, hula-hula nami sidebang isom manasida dihalanguluni amang borumai. Laos hula-hula nami capa dihalanguluni inang nami majolo parjolo, doho dihalanguluni bapa nami opute Salonika. Sabuy ra to kami. Sidebang. Brebang kurmi sidebang. Jadi siapa betul sih? Kok seruda? Jadi mulai magabe majalah horas. Diari nauli diari naringganon takasong nabi notom tulang naeng paheheot tama saring-saring ni bapa nami ima anak pinupusmo. Jadi asa matangyang rajay asa hehe akka persaulian hehe nang akka panggabian dihami pinuparna obarsi molo tungpe songonon nabuy tarpasat tami di betiar lasmano hani rajay dapat toma tu nabur tu mengurta. Kau dilanjut tu capa. Nah, naik itu gitu. Sana berarti tu capa. Jadi sonima di Rajai. Langsung namun. Langsung Jumbeli. Jadi sonima tulang. Raja capa. Orang. Cipat tik. Orang. Sama. Lima inang nami. Oke. Sorope lanjut tiar nami, tiar ma tangiang mutu tuhani asang giar. Dinau tahehe saring-saring mina bormo tu hehe nama ka persaulian akka nauli dihami akka gelengmu marga padang. Tu soni pera poratian nabu tarpasatami las maroham. Butima. Orang. Iya. Baik betul. Jadi soni merang tulang. Si hari Dewi paheot tama anak Pinupusmon. Ima Salonika. Mana aboy be tulang Doton tunggu pe dapat tiar nabu tarpasatami. Tulwali mi mana cakung kabaga. Tiar patang yang asa tu sehat na pinok parni. Si bisaron tujuan narion panjang umur muranang rezeki. Angka pasarian. Iya, enggak. Tu sono pe dapat tiar nabu tarpasatami. Las marwani rezeki. Butima. Aku maju sudah akan among baru. Ano, boleh minta sahur. Odok? Sada halak kan? Ima sada sa. Alana toro dotong capa ibu emang.
dia. Hina kan sono. Sono ibu ang tanono asa ikit tu. Oke. Samu pada orang masuk. Dari situ Pak, dari situ Pak. Haru baik. Mulai gue main pulang sampai ini. Sampai ini mesti. Dua baik. Hero. Baru kerja. Udah motor suara di kamu mana ha? Kan nak dia nak sini awak kan? Habis tanah tahan. Dia boleh lepas ni. Udah ingat. Jauh ya. Kan? Jadi ada terakhir. Doakan. Ada apa di sini macam mo? Dong pusam. Oke. Masuk kah? Tapi nggak boleh kita dia tunjuk lain. Lagi bareng lain apa nih? Tersigo deh dia. Sering-sering. Kita try. Kamu jauh. Mana ha? Sini apa? Kalau mana? Namun suatu beli hanya bos. Kopi bang. Oh ya, ngerasa hati ya. Ya. Saya ada di sini kok. Udah dua nyak di sini. Parando. Ayo dibantu. Dibantu di. Hah? Ini siaro. Bukan disok-sokin deh. Nah, kamu udah dah duit. Dulu pulang. Dulu belas dong. Apa lagi? Lah hidup mau Sekok dah, sana udah. Sekok. Tanya dulu, sekok. Ini dong udah mulai berkata, anu bergerak ubering. Sekok kupah. Bah, kira. Mulai dari dia. Ada gerak. Duduk kayak sini ya, taruh. Ngelak kayak isi ya, taruh. Mak udah bisa. Dekatin. Jaga-jaga kok. Jom dulu pe aik di belakang. Jaga aik kan. Umur 5 tahun 6 tahun. Banjili. Minum angkut taruh pe. Kikis boy. Angkut udah dorong aku. Angkut itu sampai sini, angkut di sini. Oh belakang ni. Ijik di mana? Sedih batu bulai. Ausia 2. Ingat dong. Baca berusaha apa aja. Iya dulu. Ora.
Ini sakit. Naik lagi mau lah. Berapa nama? Udah cerai tong itu. Ayo mah tong. Naik. Mak, omah lihat kok Bapak Mdus. Kan? Mak, lagi dia coba. Ayo Mas. Abang satu mana? Seri dari? Seri. Mau luar teh, pasti teh. Di luar di sini tadi bisa merek. Telepon mejo. Hulu ini bagus di ini. Ada apa? Ima Pak Ato. Tuh. Tarik. Erat. Ibu di mana? Kenapa kau? Bisa. Tebari basin suara. Iya, tebari basin nak. Baru tu. Sakuisa ada belakangnya. Langsung. Dari dah. Rosa bisa duduk kau geleng itu tuh. Oh, lo. Dia keputi. Keputi. Horas. Horas. Dia berteja bertej. Iya. Ber. Iya, horas. Dia berteja. Betul. Lagi bagaimana mantan mangka. Tapi baca mari dia akan buharong na buisigeti. Sa buisigeti. Buharong. Lempar apa itu? langsung adit. Olo ko saan ang matusan. Iya. Ini masih maju. Dia keputi. Tinggal harawa. Lo mau coba ya sama maju lo masih angkat. Kamu ber. Kalau beri baju udah tinggal hulus nangis, hulus ya. On bercuba doh. Bubuk cak si pangas Baju yang ket. Dam, Nah, di tangan nih, Mak. Nah, lewat tarik. Mak. Batak kita ngino nak. Halo saya di Budimi. Mak. Ani hidup ini kita kamar. Mulung ada keten ni tak buat tengah minyak tanah kuli biasa lurus. Dah lah, dua boy luar hijau baju ni. Saya lagi gitu nih. Dak tu mah mula di geser. Imadang ngulunan nang ni. Pisir mana jalo? Jalo semua. Pisir mana jalo? Siapa? Isi may bering kena deh. Hula-hula. Topi-topi. Keput. Apa nak hula-hula duluan? Bor ini bayar. Ada baju sorry ban. Sama san 2000. Tahu, ulang kok iso. Ada mah. Ayah, mangan lagi ber secara biasa. Oh, Puri teman saya kamu di Puri. Naik kamu naik Puri. Ada Kenapa Puri? Jalan jujur.
Tidak bagi aki akan letok kan? Sabi agak alit. Dang. Langsung Meta. Langsung Bang Susan. Bergerak pada Ibu Susan. Di, Pak. Bergerak bisa, di, Pak. Bisa. Lokasi kaik. Kalau lebih si dompet ni amang, dia dapat mu satu ni. Sedang marisi. Yang pokok kemarau. Ada hol dia dompet nak selawat kini tu. Oh, ada krisi benda bang. Coba. Ya, baju isu. Naik. Iya, hidup. Jadi Pak ni nanti. Makan? Mati dah. Masuk muna. Jadi susi saya Susan. Saya ditercuci. Aku itu Baru jadi. Saya ditercuci. Coba tercuci. Jom. Kau sana, masuk Pamas mo sama ya. Harus bikin gelang mah geprek lain. buat robok-robok nih, nang gabian. Jangan awas jatuh kau Pak. Dang digura sedang menggoral. Oh, dulu enggak Sama, saya mata sikit. Iya. Umur ni huli. Bang ulu. Oh itu tong. Tutur mo. Oh tahan dulu. Anak kain sini. Terang. Ang ito mo. Tong di ba ya? Dipendam tanah kamu. Gupung boring anak. Nasono ni buat baru nong. Hai. Kan apa tutur man? Mak. Tadi dia. Ma jari-jari na. Katong nera ulo rin pesulotok ya. Wah, mahiring na julo. Anong dura na anong pipira ka na kaga. Tujuh kami tulang. Ngayon, abottor. Abottor gede. Oke na. Chendo gabiahan naman yan eh. Iya. Kasih tuh. Okay. Ay kinon mga duri. Nasaan mo doktor to? Karamutan mo. Dang magtimak Chris. Mana tuntas? Kendul do.
Mas itu. Asas na apa? Screen. Oke, masuk. Belum bisa nih, ho. Longsoran dah kalau betul di sini. Macam lokan. Berapa bisa ke sini? Sama kau jangan nak biasa ni. Baru ke sedudah. Tong di motor yang berkol itu. Nak rekod sudah tong do so bro. Kendra. Nak rekod dia. Sudah besar. Awas. Awas. Isi kopi. Ah, hato gimana? Arah busuk karo hai. Tidak. Oh, kung hindi mo sa palaban, Aku. si Taka, si Timo, si Terry, ayo. Pwede ganyan ka. Bersihkan apa? Siapa lagi kembar? Sikat dia. Ada giginya lagi, sikat. Gantian dulu. Aku nggak kerobos. Ibu ni faham nggak sih di lingarong tu? Nah, itu tengok udah disikat udah. Masuk gigi. Video kan lah dulu. Video kan dokumentasi. Ngarang ni video di bari. Handphone. Mana HP mama? Langsung masuk sana urase ban, lumajong. Senai. Tentang rupeng yan senai. Dua naik, dua naik. Tas. Itu, sulang itu. Jangan terinjak. Kan putihnya jangan terinjak. Jangan terinjak. Ini bersih. Kita kena biar kering. Aja pengen ambil leh. Kain na merah, ay na may ulos. Ulos dikit jong, eh? Ulos dikit jong. Ulos. Merulos siya dito kung Kamu yun? Enggak, asal tentang mertano, Mak. Ini udah. Mana Mian? Udah. Lagi ini masih Kan itu sampai terus tulang dalam pirot. Itu tugasnya tulang. Siir wel menang siir kosong wel. Apa? Udah dingin tuh armatan dari Udah persatu kan ayo. Udah.
Siapa nih yang pengguna deh gue? Ya pengguna nih. Berganti. Iya, udah dapat. Oke. Good. Kuna panggung. Oke. Video dong. Ini ngabu, tak hijau. Ya. Orangnya sekarang nih. Buat nama benut tanah nyon nih. Mantap mama. Karena bir mah bu. Lima per nih. Dia dulu sih kan, mantap anginnya. Karena si Jepu itu dober, wah, biar maju putih ini. Iya. Kalau acara ini ya. Saya umur penuh. Aku pernah kena goreng. Nagawin na horo? Iya. Nagawin na horo? Aspa, Jo. Panas sedikit. Lene ber. Ini bu bide? Dia mau buru ca betul sih di Tahun 2005. pas salah sangat tuh nah gue heli tuh so jebak dulu pe Asyo pak, sa foto telepon di sini. Aku bingung kepala ya. Ayo. Cepat. Itu tomato itu. Tua ya. Mana si Mora? Tengok kamera. Lo. Sekali lagi. Cantiknya biar nampak si mutong lulinya. Marpau Betul. Lene ber. Semua di tanah di mana? Ya. Ini sih, oi. udah seberi be berdiam deh terubak non nomor liuk kian Tiga terubak. Aduh hal. jalan ini seliling oh ini kan dulu senat Udah. Sigat. Sido masih? Terus kalau
jalok na deh. Udah siu pakai bar. Tangarong? Merdiam. Pelawik kamu maju tangan itu. Mengangkat. Dede pabutas na dede. Horas. Kedes bukan? Potong, tebul. Dia bisa potong Kater kan gini kater. Ini hai, sini. Asal pola arung mengelului dah. Unang mangiwa ano na te? Udah nih. Unang pola mengelului dah tari dah langsung. Oh, om tulang jari. Tulang kering. Ngepaha. Siu nih di. Nomor birong siu nih rin ko na di. Aduh, inang una. Kalau maraki di. Kalau mereka sudah naik ini. Cuma lebih itu urut. Jarah itu terus. Ada rezeki jarah ini. Kayak ai. Dia minggu jarah. Udah. Tangan pe. Nah Dulu ya harus cuci tapi dulu ya. Dulu cuci. Oke. Buar sini. Baru. Jadi tapi mak. Sidung tapi kalakin tapi yes. Boy dewa mulak ta. Gantu Pak. Marah masuk kok. Unang do sibuk nih dah. Mau lubui, asal murah tetap aja. Di. Arung do di bagas tangan nih dah. Jari itu. Ini coba ya nih, Mak. Itu. Tangan. Nih. Sarung pakai nomor minggu. Ah, ini dia nomor minggu nama adik. Tulis set coba. Hah? Tulis. Sepatu celana olahraga. Berbulu ya. Kita apa ya? Makan atau jari-jari naik luar deh. Ya. Terida deh, ala terida. Sebelah kiri mesti bereng. Ada tulang. Iya. Anggap kau tulang yang keros. Masa itu mau juru seto. Kan marah itu sana. Coba sampai ini belum marah isi dividen. Tor, uray. Dang hilangan depan motor. Kurang baju nih bukan itu. Kan jadi maka. Oke, anak cung dang jilbar baju nama itu. Udah coba nih itu kan? Larung. Beda 2 tahun. Jalo. Asal tepi. Jangan Pak. Oke. Baru masuk dulu. Mulai membuat saring-saringnya na puro anang puro. Oh, pas satu tuh dulu. Ikaw ujuk mamarah ko. Yusuf tuh masuk ke dulu. Lang, yun dyan tumasok ka na. Ilang mo kagabit at tinggal. Kung naman ang mali kan. Ako yun nila magkabit. Kurang-kurang ya Ki? Kurang. Lah, habis. Alamar lagi. Ini setegi dua ramar suap lagi. Wah, aset. Saya bisa minggu ala urun. Apa betul? Ya, lagi udah spero. Udah spero ha. Sampai bo, ayo pala kumbersuebi. Namaray kawin. Ali mana masuk ibu do, sikak na ule son. Jadi masuk sa sabar musim. Tahan udah sih. Blok kemana? Blok kok di nangga. Oh dia sudah blok. Sok mo jono. Pakai kater. Amat urat. Kater ini dia. Udah. Nang budang-budang. Burung hasil nam saya. Eh, ini dah. Lurus sasadaku. Tampuk ni pusu-pusungku. Ay, ini kurus saya dulu. Burung Asia. Burung Asia. Sebelumnya sudah ini. Pinapor satu yuko otot dah.
biha mau nga. Jangan saya dah. Jangan tong baru. Iya, jaga di sini. Pero bagyang nilabing niya. Ang wala na hanap pitel di ko ha. Ada ngah. Bang, bang, ini aja lah dia apa? Nah, orang di sana nih pulangan. Bayar Oh. Biar sahar. Kau medan son, sambil busa di kari isi ada. Apa masuk tuh? Sikam. Jadi, komparisi, Yamuna tulang saring-saring nih perem ima bapak nami. Komparisi, asal apa masuk tuh inganan tulang. Tapi raja mak, susu mak tuh kacang, susu mak. As jangan kai pak. Dia rumah jalan sen lagi. Jalan susu tuh. Asbang, kamu masuk ini Baju Saat. Saat. Sini. Dang. Pinggir bapak. Saat. Lihat. Langsung ada. Iya. Terus mak. Halo. Iya. Jangan nih pak. Iya. Langsung masuk. Terus mak. Terus. Kaya na ibu. Nadia mak. Bereng karena nung saya buka. Kayak masuk na tubuh sini aja. Mulai rong tanah na plastik na. Tambah masih. Ibe masih matusun. Nggak nak pinjam. Tiap kamu jauh lebih tipu dia nung ada. Iya. Kau mati gitu. Naporos toho. Naporos toho. Ada si majujung na. Aputin apa do? Oh iya pas. Oke. Odo. Halo. Pas do? Tani barang di sini. Pas. Aputin apa para? Tang boy tong belian non ako rin naman jalo. Iya makan. Kamu nih gue. Iya. Kar ide putri. Perspir. Ya dah apa do? Itu jauh masuk. Wah. Dus maruh hatta ala ketepatan asap bil pengeringan asap kering do. Kulini kawatan perjuno motorbike. Iya. Dus baru Ini dari sini. Seri itu lupa 5 pitu. Nah, oke. Dapur yan kan Ibu Perit, Ibu Tatar. Masih kerja. Tapi kamu mak, isi mak. Kita memang isi. Oke. No perjuno,
baru tulan dekat jangan kiri kanan. Ya, atur mati. Jari-jari nih. Apa lagi pun ini? Bantuamu. Dibantu. Dan ikat. Nah, ini agak mana ikat kamu. Kita mau melihat ini. Iya. Dia, Prospirna. Horas, kamu udah pulang. kamu. Horas, Abu dia. Horas. Wala tema di partikian na ulion molo kinang namin nung sikop. Roton pasatay may matuhamu na guse hula-hula namin chapa. Tulang chon makanya mga mututuhani asang giat. Dinaw ku pahehami saring-saring ni optak kaso. Asa takas tujulan ni areo nakapaso-paso jalon ni kapar nan tujulan ni areo. Roton pasatay ma asa tapik kamu saring-saring ni damang optak kaso. Mulai tema. Iya. Ya, Mas. Sulu. Gunung Laksmi. Horas. Tutup. Foto. Oke. Iya. Jadi asal laos tabuan saring-saring ni dua tahun tutongan ni bagasta tuinganan naung taparadi dohoton Roma tuson boru nami nalau majusung saring-saring ni dua tahun sidegang iya tepat kau orang baru pegang iya Horas. Kamu udah ulang tahun dan lo mesti sedap. Halu kamu mana suka na natin lagi ano? Ya, nga sa event dulu kena sa ebak. Lebih cerah datang turun. Adinan. Masuk apung doli.
Jusul, nakosongi itu rumah dia. Betul kan? Mau orang idurutan dulu. Halo, kosong tuh itu. Siapa sih di tangan Jadi, betul. Nah, berbeda nah. Orang ibadah, bisa, pergi gue. Menang cetar gue, ibu bari anak. Ini bagi kita mau kali ini ada dekat penduduk sebelum disembah padang bulan itu selesai ya kita ada pendudukan ada Sini jadi ini dapat sadana. Raja Nahura Patami tarlumubi di hamuna saluhu na hula-hula nami. Asa maksipangan meta kerja nami. Dari apa sih? Dia bulan limpung nami kami ini lain. Lain ini batu kiri di atas. Asal masa-masa mengkumpulkan kami karina na tadi punya sudah. Kami Tuhan yang cari arban. Beda dengan nani. Asal masa-masa mengkumpulkan kami karina atau wui pula dengan nanti. Kita Tuhan bernasib pengadil. Seluruh ini. Melupak dengan kami berlana. Kami berdua berbaru untuk mati. Bisa kita pengawasan nani macam itu. Kita nani dalam Tuhan kami. Amin. Iya mulia, lo sampai. Ano kurung kami. Kajuan tapur berarti itu perlu dia. Ani tanu iba. Iba berat-berat itu kurungan. Cuma aku market siapa ya? Gawa ka pagkabuni mo nito. Kamu kapag taban ito.